INP Mizo channel clear tu te Sipai le vek ule mai ni som pasari ania tuntum chu Myanmar Ramchhung Chanchinthar langsar zual kan thlir ho le photanga chumi hnuwa Middle East lam kan thlir thlale donia Vawiin mai ni som pasari hi Norway National Day ania heni den chen hian Myanmar ma Norway embassy chuan thu chhuwa siamin Myanmar Mipui te point nakina chuan Norway Mipui te ang bokin zalen takin in chan vo dik tak muin lim takin in la om vel nge yang ti kan be sei tat ati an National Day ania wangin Norway Mipui te chu an lomin an lim hle ti amu theia nam puan zar nena kot lai fangin mani nam thuam thu in belin an wak siau siau hlomani Norway ambassador chuan he ni puala athu chhuwa chuan Myanmar Mipui te telin khovel ram rang rangat thilung chiat thak tak tak lo thleng tele Mipuiin har satna anton te hi kan hriat thiam puya Voina Norway Mipui ten hlim taka hunan mang ang hian Myanmar Mipui te po hian nakina chuan an chan vo le dikna te nei let le in hlim takin hunan lamang ve nge yang ti hi kan be sei tlatani ati tunlai chu Myanmar ma hian chanchin lom om soi turawang khop maya hei hi ani dan tur po ni re nga yang Tualchhung Buaina ain mun chho miwa wangin Buaina lam chanchin hlir oma soilo la thei bok silova anlai nat om ani berhi mai ni som paruk Sunday tlai ya chhun chung le ram thlo kho inkar doctor khobula indona khan Sipai terrorist lam mi parukan thi ni in chin wall media chona soi Sipai terrorist lam hian ral thuam lian an chelek le wangin Mipui lama tangin salai van biak ling kumsom ni le pangami aboral salai van biak ling hi chhun chung khomi ni a nupui nei fala nei lovani tukin mai ni som pasari jingdar sari vel khan aruang hi chhun chung khomi tenan wala tun thlenga chanchin kan hriat dan chuan Sipai terrorist te hian chhun chung khwa high school a om munan khuar ani te hian CDF ha kha le Sipai terrorist te hi tum sari anin ma chon to ni hi chhun chung khobula kalkong siama na thok pakhat po terrorist lam hian an man ni nan soibok ha kha hian bom voi ni apuak to a voin mai ni som pasari chonu lam an mani sanadar thum le minute somli panga khan ha kha khopuya civil mi te le Sipai terrorist te hi anin kap le nia soyani bok khoiveng bera nge nia thi le hliam ten omem ti ero ala hriat thei mai ri lova clear tu te zinga news kan ti chu nuwa thu thar lo om te kha a hria piang in ron chun zom don nia nimin tlaya chhun chung khobul doctor khodaya indona khan dalan tu emo chu a enroll nge ni nan nga ya galemi watanga Sipai motor local falam lama tanga kaltlang ta zel kha civil lam chuan an lo chang nge ya ma se Sipai motor te hi civil defense lamin an chan na lai takan thlen ma hret hian adinga ke inanin pelta ni in ahmun nai vaya omte chuan an soi ni in daily chin star media lam chuan an soya ani nge ye phei chu an tingam chia bik lo na a hetia Sipai motorin an lo ambush na tur zone hresa ang khrima an ding chat thei hi thil mak takani ram huai le wanangel atu te ma hian an thrilin arin om lo viu maya dalan tu emo thil ti ni nge yin an ringa CDF lam hian arukin an chui ve mek ni in an soibok Mindat lama Sipai terrorist te nena anin dawa wanga thi po mi pariat an tling to ti hriatani Mindat mai chia Sipai nun rong hovin an pong sual hi mi pathum chu fel takin record a om tabok an vona awanga hlawa om an thil ton soi chuak ngam lo mai chia engemaw zat an om nge inarin om bokani hi nakina engtiang din muna angen om zel don hriat ala nilova kan channel clear tu te khan tong trai na in lo hereng don nia mai ni som paruk ni zandariat le minute som ni khan te dim lama po indo na achuak ve boka kol phaya tanga te dim lu na an welcome gate an tar na muna Sipai terrorist te le civil defense force te anin ka pa anin ka na hian civil lam thi an omlova Sipai terrorist lam mi pali an thi indo na muna civil lam thi omlo takma se vandoi thak takin in lam pana an hon lain mi pakhat fa pani nei pa gausian mung kumsom ni le pasari mi chu
sipai terrorist lam chuan alua an ka futa hlo maya aboral vele a ten sipai te chuan an du hoi zong zong a silai an me zel maya wangin in chunga om papakhat kumsom limi po silai mutuarin aboral bok tedim khopui chunga hian zandar sari atanga zingdar sari inkar zong curfew puan ani a tuma pon chu oi anilo curfew puang tu hi tedim defense lam nge an nia sipai terrorist lam ti ero an soi chiang chi lovani voin mai ni som pasari zingdar sari vel khan mindat khopui chunga sipai te silai mu chuan in chunga mei cheno pang ngonga a fu kher khera mase athi nge thilo ti chanchinero kan rhezui thei mai ri lova a hliam hi anade uviu ne soyani terrorist sipai te chu an la sual chhun zom zel ni in an soya in an hala bazar le mi in an roka an du an lak sak mai thin ni in khitit media chuan mindat lama tanga chanchina don thua soi rengun khopui new dagom township huang chunga Sipai kong pui bula ku isu chu me nili khan sipai terrorist ten manin an soi sa hrepa an soi sakna hliam ma tur lovin nimin khan aboral ti an then te chuan an soi ku isu hi sipai dan man hian an soi sana sa hleya damdoi ina en kol ngai hialin na oma damdoi ina an en kol lai hen aboral ani sipai nan soi sak dan vel video a viral make bok nizan khan sakain region kata khopui veng kher sarina suiti ha rota zandar som chhovel khan kang maya chuak le a thilti chiat anei na sale hle ani hetiang hi Myanmar ram chu mun rang ranga a thleng chhozel don nena lang sakain region kani township huam chunga ya chi le kaliwa in kalpo na kong pui dunga talin khuwa voin mei ni som pasari chonulam khan sipai terrorist mi le sa an luta chanchin kan la khom lai thleng kha chuan mi pathum an manto hetianga sipai an luta ka wangin khomi pui te chu hlawin an thlabar leya an zawai deuh thoin an tlan chhevek ni in khitit media chuan soi sipai terrorist te hi kani khopuya le akiang vel thingtlang khuwa te amun an khwar ta ka wangin mani in le lo tlan chiat san an tam to a chungmi te chuan eile ina har satna an tok mek ni in a soi bok sipai councilin thune na nei chhun zom zel atum chuan mipui zong hian silai an chelek vek mayang ti in KIA lam chanchina thu soi theitu tongmang ham nobu chuan soi tuna po hian mipui lam hian sipai terrorist hi dawa tul zia soipui chiam an ngai chuang lo an omna tanga nai vai bera ethnic armed force group omna akalin an du thu ngein sipai terrorist do turin anin pezel zo kani atiboka tunlai Myanmar ram chung thil zia enin pawl pakhat khata in pe civil mi kan thalai te hi an zawai chon an tam to ngotang sang rual an tling fe to ang atiboka KIA sipai te po hian rampon le ram chunga mi puite nen tang rualin sipai thune na pai thla kan i ngei theinan kan bei chun zom zelang atibok general nobu chuan an mani KIA ril ru po soi chun zomin keini KIA hi chu mipui lama tang kan nia mipui te hi kan nu le pa te in ni chuwangin mipui lamin min rin tlak tur po in kan om ve boka mipui kan ti hian ka chin mi te chau ka ti na ni chuang lo Myanmar ram chunga mipui zong te tan kan rin omani chuwangin sipai terrorist an tlak ngei theinan kan zawain kan do tlang zel don nia atibok general nobu soidan chuan sipai terrorist lamin thlo na nen lei sipai nen na sataka an beya an lak theilo nuin tun lai tak hi chu indona chol le ri deu ati hetia alobum lam an thoma dai le ta deu hi sipai terrorist lamin strategy dang an duan du wang po ni mai thaya state dang danga Buaina chin felan du wanga sipai anin dai lo wang po ni thei tho atiboka kan hriat angin Myanmar ram chung mun ranga Buaina chuak ta zel chu nia chin state lama sipai kal an soite po hi a hre chiang deuh chuan sian ram lama mi an ni ti te nan soi kachin state ta khaman khopuya sikul no pangte chuan voin mei ni som pasari khan sipai opna hnuai zirna kalpuyan du lo zia lemchan mangin an entir le ani hetianga nobuan thua soilai hian ken you secretary 2
sohla thun chuan tuna sarkar thar NUG anti hnuaia ethnic armed force te lu arem vek lo thu alo soi ve boka dictatorship hi platform khan thana kan doro na tula in fin mai tur chuan har satna ala om ve bokani ati minong hlanan thuneina ponglak laya a chuan lam berkha in thandana ti tok lo vote ching pen atam lutuk free and fair election ani lo ti khania ma se he thu free and fair election ani lo ti hi thuneina ponglak nana chuan lam tling tok ani lo ti unfrel lam chuan voin khanan zir chian dan report anti chuakta the Asian Network for Free Election unfrel hi sangkhat zakwa som kole pasari kumadin tuna ram som pasari atanga palai member som ni le pasari nei mek international ram rang ten an pomtlan pol pakhatani a sang ni le som ni Myanmar election an nei tuma ram pon atanga lozir chiang tura lu an phalsak pol pani zinga pakhatani voin khan democracy under attack ti thupui mangin report ati chuakta a soidan chuan sang ni le som ni election kha covid-19 hrilen laya siam ani boka wangin sang ni le som panga election angkha chuan azalen lo deuh ati ve thova mase anzir chiana atanga alan dan chuan sang ni le som ni election khan Myanmar Mipui te du thanna atar lang chiang tok hle ti an soyani covid-19 hrilen lai po vote thak na bom vil tu te vote thak tu te le health department lama ma la tu te tan lak na te wangin Mipui makta duai som ni le pasari le noi nga chuang zetin vote an thaka chu wangin Myanmar Mipui te o le an du na te hi noi ral mai the ni lovang antibok an frel hian Myanmar ram mai ba ka asia khomola ram som pasari te in thlan na hi voisom rukle panga lai mai alo thlir sak thin to a soi hi ramdang te hian an oi deuh zelani Rangoon region Tanlin township huam chunga om East Yangon University zirlai te chuan nimin me ni som paruk khan thu chwa an siama Sipai council noi zirna an kalpui don lo ti an soi vele a hetianga Sipai council noi zirna lam nual suat anna satalutuk hi uye thut anti chuan ngai mo hlea voin me ni som pasari chun khan uye thut chuan Facebook a Taliban hel ho ang mai an ni ti thupui mangin thuziak athoa sikul lu hnai ta a mitin an fa te sikul kaltiran du lo chu an thu an zalen na ni a soitam lo mai la tia bultanin Mipui dem na lam a soita chiam maya sikul kal du te kal thei lo turavo sikula bom kam in hal zirtir tu te vole tha ti vel hi terrorist te thil ti dan ania Sipai thu nei na hnuaia zirna hian ra tha a chho lovang ti po hi thudik chan ve ni in tuna generation z tele an u te ramin mithiama nei tam tak hi Sipai council hnuaia zir chuak an ni hlom ti soin tun ma tlang ram Sipai te nena an lo in ka lai po khan helpol tu te man sikul an kap ngai lo atia tuna ero democracy le human rights tana be ne in chal tu ten sikul le zirna in anti chia a bom an kama amang an thak le mai Pakistan mai cheno pangte khan even General Assembly ya thua soitum khan terrorist te chuan le khabu le pencil hi an hlau tlat tia alo soito khala in tuna Mipui chet dan hi Taliban hel ho ang mai an ni anti mai chu phung kar piring vor an soyang mai dar kar rei lo te chungin a dar huk maya dar kar nga chungin comment sing chuang a hmuwa voice chuang an share chhong boka voina Myanmar ram chung social media abi kin call ho zinga chuan atlana hle ne soyani comment sang tam takan dong to a comment tu pakhat chuan tuna Mindat khopuya thil thleng mek soin Mindat a po Sipai in thona le ral thuam lian mangin civil mi te chu in phen na na mang hialania hei hi Sipai te chet dan tura ni rengem Sipai te hi Sipai an ni na atanga thlir chuan an tlom der to zokani hi zawm na chete man nei lo ti hi uye thu thian ila hremia lo hi alung chiat thlak ngot mai ati comment petu dang pakhat chuan I thalak hi thatakin kalo se fanga fa te kanei ve huna misual mi hring om dan anga om lo te mel chu hetiang hian ni tin ka fa te kalo entir don nia ati pakhat comment dan hi a thakhop mai uye thu I thu soi
terrorist ten le khabu le pencilan hlau ti I refer hi thudik takani chuwanga ninge yang Sipai council hian Buaina siam lova kongzo kan thalai le khathiam thei tak tak te ren lek lova aka hlum mai thin ni an mani thlop lowa piang le khathiam thei dewa piang aman zel maya hruai tu ni thei mai tura an ngai te chu criminal case siamin man tur lis an da zel boka chuwangin I soi hi adik tak zetani menong hlain le apol te hian le khabu le pencil chawan hlau mai pone lo le khathiam te pon hlawa le khathiam lo chuak tur an om po hi an hlau hle bokani hi chuwangin an thu nei na hnuai zirna hi chuan creative thinking anei tir don lova an mamo ti hlo tlin sak thei tura an thluak suk sak mai an ni don hetiang hnuai kan naute le khazir tir hi thi rein kan re ani a chan chu le khathiam nun tluang tlam si lo te hi an hlo om lutuk tlat kan mu reng hi chutiang mi te hnuai ramatluk chiat le mai lo nan le chutiang mi le khai ro thiam ve fu nun je thai ro nei mi lo mi hring anga khosak na chang hrelo te hnuaya kan naw te an seilen mai lo nan kan dodal mai ani ati ole INP Mizo channel clear tu tenin lo beng war pha kan be se kan channel la subscribe lo te khan lo subscribe clear ula in za in kan channel himin lo clear sak thin non nia kan lo me